Kapitan Inteng! Damit gayam arapap ni kagawad kwa nang agbalin a kapitan. Kasano nga, ma'am? Katno ikam kampanyan ni Uncle Kaw. Isumot lagayam nga adu ti tao itay. Ngam ko na ni Uncle Kaw. Urayin na nga-retire, Ay, katuan mat ngamin, Nagagit ka nun ni kagawad kwa nang agdwa-dwa nga rod iti daytang imbaga ni Uncle Kaw. Apay ngay, Dasad-sadot ni kagawad kwa nang. kasta kaday. Ay, kunak, ano nagagal? Paliwo ma. Warn, Kapitan! Warn! Ay, marituyan. Jak final pas ti bagbagak wen kaawan. San pa'y analpas aya? Palpason pa yung mga agsawa, saan ka sumangbat na? Palpasan pa yung agsaw ni Kapitan. Amukaw no anya ti bagbagan ni Kapitan. Anya nga ro di bagbagak, alaman? Ibagbagam nga amain agtitinulong nga aglinas. Naglaingan ti kumaray. Ay, tapno san tayaw nga agsakay. Uy, Na. ayos Dito ko mati isarunok ng nata, imbaga mitay. Ang galing! Katisungbat ko Kapitan. Warn, Kapitan! Aglinis kamay! Nagagit ka baray. Anya nga'y, Kapitan, rugyan min taglinis. Sa mga taatan na nagpudok. Gagpaiso na po doon pa. Warn, Kapitan, rugyan min adagos, uray na po daw. Kasi kati sumanaw na natuyang. Kas kalakalayhan mat. Uy, man. Saan kayo nga sa itikas tatakumarek ni Marituyang? Nagagit pa Siyempre, iso arugyan tayong taglinay. Hey, si kanti kalawaan ti winalisan ana na to yang. Katuan na. Manipod ijay purok uno, aging ga dito'y purok sa ice. Nagagat ka talaga. Di mo ko na nawalisam uray di tasangwanan ti tersina ni kagawad kwa nang. Kag maan ano ngay kuma? Ay, sobramot deta na kinagagit mau. Ay, aguray ka. Nakatanaw sa mo ni Marikwa nang di tatawa ti tersina na. Katuan may. Ay, kablaawak man. Marikwanang! Maray! Apay! Apay, asaan ka nga umay tumulong aglinis dito'y aglawlaw? Ay, adararamidan. Anya ngay day tangar aramidam. Basta da. Nana, di mo ay makita ti aramidan na. Saan? Agik-ikat iti purang o buok na. Ay, uban? Ay, apay maray! Adun ti uban mau? Agdal na ka mamadita. Aglinis kayo kidi. Itakay lang aglinis, sumanaw kayo pala. O ita, may bagam ka day ang nagagat ni kagawad kwa nang nanatuyang. Unay mati pa nagtugtugaw mon, Marikwanang. Ay, nakangato mat dagita duasakam. Ay, tugaw tinabanog da ito'y mare. Apay, nabanog ka? Si kamam mo tagmalmalam anakatakdar nga glaklako dito'y tersena. Ay, wanan niya. Ay, gumatangak man nga raod. Itay, Ay, day taman nakabitin ang noodles. jay pa mo nakabitin tinapili magatangan. Kat, day tangarod ti masapul ko. Ing kagawatan na. Katsikan Masaduta ka tumakdar. Nakabanugam, mare. Taul ti mulakom, di mo pa yan kayat agaw atay. Apay nga, tadi mo tinumay agjut-jut ni kagawad ko nang. Kuan nga rod, kapitan. Dahil sa langan, naglaklako ti aramidan na. Duan alawas, adi imimay. Masadot samatan nga umayag-jutay, kapitan. Sapay kanayot ko nga ipukaw, no kasta nga ikampanyak. Nga ibutos da. Nangagkuti kam kampanyam, kapitan. Ibagbaga manas ka na butusan da, tanagagait. Ay, kasano nga rod nga agbalin a kapitan, no kasta met anasa daw. Kuan nga rod, talaga asadot ni kagawad ko na. Enteng, adaman damagat. Anya data.
Anya aya ti pakabambandugan ni Marikwanang ije barangay hall. Adaya kat di mat umay agjut-juti. Anya, Bilbilangak ngaran. wen ta idinapanak gimatang. Siyak pa'y lati imbaon na nangala iti ginatang ko iti tersena na. Nagsadutin lukas ta. Nabannog ka no nga rod. Jak to pa'y nakit-kita na pan nagjuti iti barangay hon. Nabanaw. Apay payapayan nak pala. Saan ka natagaray? Sumrak ta dita ni. Sa dina. Di ta tirsina ni kagawad ko nang. Ha? Tapay. Mangalata iti kayat tangalain. Ayan nga ni kagawad ko nang. Nakaturaw. Imalal daw na nakaturaw. Apo ak nga apo. Tagumata nga. Ngimsa na mariing. Iso nga inayaban na ka. Malala. Kaginayad tang umunay. Kalpasan na. Alain tan aja kayat tangalain. Santa na bayatan. Uy. Ang Alagi din. Tan. Sika siguro ti mo nagdititirse na kanya, Maray. Pabasulan na kat kasangsangpot ko lang. Apay, adaim mo nagdito'y tersinam. Awam matan jela ko ka sigarilyo kan arak. Sanak mat ngagsigsigarilyo kan agin inaw. Tapno pabasulan na. Kan ayan mo ngamin aya. Nakaturog ak nga rod. Ay, unay mat ngaminan day taya, Maray. Tagtugtuglap ka. Nabanugak gayam. Nakabanugam ko mangay katagtugtugaw ka lang mag. Narigat mo tagtugtugaw ang agmalmalam. Ay, tinakawan da ka, hindi mo pa'y napuutan. Idi nakita nakasumungan, ibagam asya kang tisimrak di tatirsinam. Kat asino nga ron ngay? Sana siyak, Maray. Ay na, no saan ka kumangamin atugtuglaw? Saan ka matakawan? Kasano asaan ang matakawan da dya ako marita. Kada dya lang maturog kan agik-ikat iti uban ti aramidan na. Ay, nadlaw mo matgayam na Maray. Wen, nadlaw ko talaga. Katno ka na yun na makitkitak nga agik-ikat iti uban na iti ayan ti tawa na. Kunak man no siyakla ang ti makakitkita iti dayta. Ay, kanayon na makitak, Maray. Sumat lagayam nga awanin ti uban na. Wen, alaan na tay sarming abasay. Mapaan iti ayan ti tawa na, kat agmalmalum ijay. Isumat lagayam nga oray ay ayabam, saan atumakder nga aglako. Ay, pudno, tako na, Mare. Ay, isunsamot ti kasasadutan akagawad. Ibutos mo? Ay, saan? Apay kumanga ibutos ko. Nagsadot mo't ngamen. Kano ikam kampanya ni Kapitan? Uray pa ikam kampanyan ni Inteng. Jaklat ta ibutos. Ay, nagsadot akagawad. Sika ngay, Maray. Ibutos ko lang ato'y bagay. Ay, tumaray ka, May? May mayat pa'y asyak tiyag kagawad, Maray. Tatalaga nagagata. Amam, jay winalisa. Manipod ijay purok unaw, aging Amok, dayday. dayta, Maray. Amok, anagagat ka. Ay, kunak no di mo amok at Maray. Ay, amok Ni Marikwanang tisimadot. Saan mo't akas jay iday? Gagangay ti bumakot, Maray. Apay ngay siyak. Bumakbaketak mat. Ang nagagatak mo't latta. Ay, agpada ta, Maray. Ay, win Ad-adakit di agumagata. Enteng, apay adi mo ungtan ni Marikwanang. No kastaasan mo't gayam nga agjut-jute. Paspasit siya pailaan. Doon pure. Ay, makabawan nan santi pa nag-duty na. Maturo ko namkit di Alain dan dagitila ko na. Di na pa'y mapuutan. Win nga rod, kat no ikam-kampanyam ka na. Nagbabawi nga ro dun ti panunot ko.
Ay, ni Marituyang laangan ti ikampanyam. Na, Adayaw, ang nagagat ni Marituyang. na, ang kandidato mo't ni Marituyang. Kasta, ti plano na. Nalaka ayat tagbalin a politika. Jesus, nagrigat. Anak gatangam, Kapitan. Makaturturog kan sa Mga raw na. Nakaringak lang, tanaangot ko ti payod mo agat kili-kili. Yay. Sa anak nga umay gumatang. Anda umay ko ibaga. Ibaga mo na ano niya dayta. Saan ka ba na mapanag-jut-juti? Ay, saan aya? Na, makitam dayta. Di mo pa yan amaw no agjut-juti ka wano saan? Ala, bayam tama panak to ag duty, Kapitan. Ay agjuti kayo mo't Wen, saan kan nga gunget? Daytan sa lang agawat iti honoraryo ti pagaliston nyo. Saan ba't Kapitan? Saan na balay? Inak to ag duty, no biga. Papanam, tataba daw. Mapanak dita barangay hall, kwarawg. At nga ta naka-duty ita. Ay, adda, ni kagawad ko anang. Jay agtugtuglep ang kagawad. Nakita kita yan na pan nag-duty. Anya, agtugtuglep, napanpayla nag-duty. San mat? Ay, kitain na, no nakaring ag-duty. Tapno agtugtuglep. Heh, Anya tikat mo asawain? Iti, ham? ireklamo ka. Mabalin na ya, matikas ta kagawad. Naguli makay, dito yung barangay hall. Lawan may titao dito yung unay. Nay, ni mo't mari ko anang dahil nakaturog, dahil lamisaan, anak kadumag. Nay. Uray ni sekretarya. Nakaturog mo iti sangwanan iti computer na. Kin ni treasurer mo dayay. Nakangato pa iti saka na iti lamisaan na nakaturog. Ay. Saan na mabalinday tayo? Naghuray man kalitratwag ida. Tay pakita ka ni parenteng. Nagmayatin nga iti biyag dagita. Nakaturog na nagpasok. Kay, bye-bye amlat ta idan, paray. Saan Kita mo ta, nabutusan lang ang opisyal. Angim umaydag jotay, angim nakaturog damay. Ay makaong ungutak. Rumbang laang, paray. Jak to pa'y maturog dito yung barangay hall. Ay iso nga agungat ako. Ay, na. Anya nga tanti oras, malumsamatan. Kaririin mo, kagawad ko adahan. Ay, medyo nakaturog ak basit, Kapitan. Inridap ko basit. Anya nga tinalpas mo trabaho itangal daw. Ay, rugyakon. Rugyak pa'y laeng, Kapitan. Rugyam kit alas 5. Ay, nagbait mo na talaga ti oras. Anya, Kapitan? Napaspas ti oras ita. Alas 5 gaya man. Turog lati inararamid mo. Samot ta. Mabainak mo ta, Kapitan. Kaya't mo tayo pakitakin kati ebidensya. Nga. Pari ba daw? Paray, Ipakita man ta ebidensya ta. ay wala paray. Daytoy, ladawan na nakaturog kayo itay. Kadwam ni sekretarya ken treasurer. Dayta man eh. Sika dayta. Siya kayamat dayta. Ay di ka nagliba. Kunakmat amay parit ti maturog. Nga unjo tay. Na minsan laeng mat. Ipaikat ka. Dudi ka pa'y lang agbalay. So katandakan. Kas kumakin nito yang kau, ti sumublat paray. Wanta nagagay. Imbut butos da ka ngam nasadot ka magayam kagawad ko nang. Ha? Nito yang ko kunak tumay, ti sukat mo paray. Nagagay ang makichismays. Paggagatan namin paray. Pari ba daw? Gimagat-matan ni Marikwanan. Rumbang lang, maray. Tainig ka ni parenteng iti ultimatum na. Ay, kasta aya. Isumot lagayam akas taonay, ti kinagagat na. Pasaray dumagas pa'y dito balay, numapan agjute. Ay, nagsadot sa daut. Akit saan tayo ton ngay botos? Inton maminsan ngay eleksyon, maray. Ay kutuan sapay dandanin ti eleksyon.
Sino nga iti ibutos mo to akagawad na natuyang? Hay, jak pa'y nakapilay. Tuy bagik tulatan at himaysa. Ni kagawad ko na ngay, gimagat matain. Ay kat may kaduan tulatan Ikam kampanya man ni Uncle Kaw. Nagbalbaliw ka nung aminay. Kasanungay dayta. Kat ikam kampanya matan ni Kapitan. Kas sumaruno a Kapitan. Ay, saktong ti kagawad na. Ay katwa na. Ay na. Ay, mayat kwaraw. Kwanang for Kapitan. Tuyang for kagawad. Bagay Mabalbalinay. Tinagagat a Kapitan Kwanang. Kanalaing a kagawad tuyang. Karamayat. No kaya't mo ti pabutusan, nasken nga agpuunan ka itinasaya at nga aramid kadagiti kabarangganyan. Hala sigay! Diton tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, June Rebotazo. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kenda ito ay estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Kapitan Inteng! Naalak man na yung tikwarta ni Tuyang Kaw. Ayos, tikas to'y abiyag. At naman igatan ko iti arak. Sige lang, Tuyang. Idulin mo tikwartam. Tamakalkal kumutlaeng. Inakaon. Ang mga numaabutan nak dito'y balay. Kahit maamuan na, ngayon nalak ti kwarta na. Nay, kunak man no napankan ije barangay hall, Inteng. Ay, madamdama pa dungo. Apay amadamdama pay laeng. Kat no aldawan. Na, ay, danagmon ay. Ure maladawat. Anya ko ma. Saklat ti Kapitan. Saan mo mabalin an ni Kuarag? Wano ni Kuanang? Wano ni... Inteng! Na, Rugyam man nga tan. Di man lamatang abmon. hindi ka man lang marabakan. Kung kunaklang day jay. Ngam agpay sumait nga awan ti mabalin amang sukat kanya. Saan ay dunga? Ay na, maibusan ti pasensya. Tila malablabid mo. Ha, Relax ka di. Di ka na marabak mit. ha. Ay huwin gayam. Mapanak ijay ilay. Taad na kayat ko agatangan. Aday pagatang mo? Ay ado ate kaya't ko nga ipagatang. Gumatang ka iti pinapaitan. Kukod ti baboy. Sungot ti baka. Sungot ti baboy. Kaya gumatang ka... Hoston, Inteng. Na, Nagadon ana ibagam. Ay pagatang mon samot aminan. damagam ti ipagatang ko. Ito masuron ka. Ay, seryoso ak. Sa anak amang lukluko. Ay, agseryoso ka man mat Ay, makapasuron ka mat ngamen. Seryoso akmay. Ay, malaman lang. Mapanak ko na dyan barangay hun. Ay, timanawan ti loko. Alaak matan ti basket ko. Tamapanak matan ijay palengke. Nay, hagda kayo magayam, Kapitan. May itay ni Kabadong. Sapsapulan na kayo. Kasla makaungungad. Nakarupangit. Agsublinto ka no. Nagsublin to. Tapay ka na. Anya man ang tibagana. Ang mga nuawan man ang tikas eskan tibagana. Takas dyan mat de pare ba dong? Imbagak nga urayan nakangam ko na namot nga agsublinto ka nulaangan. Anya nga taman ang timasapul na. Ay kamamuan tay tuwahan into nagsublay, Kapitan. Ay, kaano
nga taaya ang makaaramin ni pare badong itinasayaan. Ay, kat ibagam to day taken ko na, kapitan. Angkal, nakitak ni tata badong ijay daya. Permiti bartak na. Ah, Agbirbirok iti kaapa na. No asino ka no tinaturag, sumango ka na o tagpinadas da. Numuna kat adda igam na apang aor. my goodness, dayja tao. Awan pa'y nasaya at nga aramin na. No ada matrabaho, awan. No ada problema iti barangay, awan bibiyang na. No ada pagsayaatan, isut ti makaununa. Intun kon, papanawa kon, agam narigat mit. Mabalin ayamat ti mang papanaw iti may sa residente, kapitan. Kan may sa, uray kas jay na ta kumpare, mate. Iso nga ron ano mabalin nila kumakunak. Ay awan dinakdakamat na itaimay, no anya tigagaran na. Awan, mate, kapitan. Malumanan, ngem awan pa'y ni Badong. Ay napnapanan naman nga tan. Kanayon latta nakastoy. Kanayon amaladaw asumangpit. Nabartek man sigurong. Ay, just kikit iti kastoy. When I feel like the world's gone mad, and I need you so Adaitan. bad daw, Nabartek but I don't know where you are. Oh, naran. Ay, adakon to yan. Pwede mo ilukat adagos tiruangan, Unay kan, nabartek ka manan. Ay nabadong lumaklakay karatan di taunag ti kalsun mo ngam di ka pa'y lagnakam. Saan la asyak ti maragsakan nagbalbaliw ka? Pati kuryat kas kada aluti et ag palakpak danog nakam kan. Nakem. Apay, awan ka diti nakem ka. No awan nakem ka. Apay ngayon asawa ka. Apay ngayon kinayat na. Nanakem, to'y badong mo, tuyang. Ingka ka maturugan. Madamdama umangsig manen takalsun mo. Sapay numabartek ka. Pada numamlat takalsun mo. Count on you to be there. Diyos kialak-lakayan. Ada ka magaya mo doon. Ay nakaluto kan. Andiyan inlutom amasidah ta mabisin na kan. Ay, di ka di kukon. Wano di papaitan. Wano di sungot. Inteng? Na, Mangrugi ka manen Ha? unay kan. Naglaka kamot na pumudutin. Sapay nagpintas ka no di ka gungungat. Ay, umisim ka man dungo. Malagip ko pa'y idi kalaslas bangam. Takanayon ka nakaisa. Ay, nagpintas ka man iday. Apay, ita, saanan? Ay, si ka pala tinapintas. Idi kan ita. Kan iti agnanayan. Agpaisaw day ta ibagbagam inteng. Bisin mun sa mulaang day ta. Ala, sumango kakit din iti lamisaan. Kasta man dungaw. Ay, mabisin ako. Ay, when gayam inteng. Ambam, iti lima basak iti kalsada. Nakitak ni Pari Badong. Nakaida iti igit ti kalsada. Ay, masiguradok anabartek manenday jay. Unay matan ni pare badong. Ay, dayjay ti awagan da a problema ti kagimungan. Intun kwan makaalan iti sakit na. Ay, when nukas jay ti aramiden na. Ay, nakakut-kutungan gapo iti kaiinom na iti arak. Kanayon anabartek. Mabaybayan na pa yan ti bangkag na. Ay, kaasimot ni Marituyang. Ay, maglakid din ta sa anak akas jadungaw. Ay, ada ka pagparparikutam ko man. Nagasat ka kanyak. Imbagkat mo manen ti bukod mo atugaw. Sigurado ka nga awan pagparikutaktoken ka? Abay, ada parikot mo kanyak.
Na ano sakmet nga oray no daduma ket kamaten nak iti balunit. Na. Sa anak akaslakan ni pare Badaong anarawat iti arak. Ay, wen man langan tapno agsardeng kan. Makarengreng ka. Anyat gatanga maray. Sabon maray. Bitchin, mantika, ken asain. Ahap, at titibayad ka. Di, kurang mo daytoy. Na, apay, ngimi naman ang tilakaw. Sapay awanan kwarta. Apay no ilistam laang ang tabayadak tunod da kwarta. Utang manan. Sapay basitan tilakaw tadyak pa'y nakagatang. Ala ka din, Maray. Sana balay, tagbayadak tumag. Ngalaman langan, takaasi ka mag. Angam nay, di mo ibaybayag ti utang mo Wen, di ka di madanagan. Adda iduldulin ko ijay pandag tipungan kaw. Iti alaek, tagumatang ako maiti kayat ko agatangan. Awan mo tan. Inala siguro ni Badong kat ingkatang na iti arak. Ay unay mo't daytan. Di na ka lang arod tultulunganan. Kasta pa'y taramidan na. Wen nga rod maray. Tidakes na, no agsakay. Awan pagpaagas ko. Tawan mo't urnong na. Uray kusing lakuma. Jaske ka datang arak. Apay no kasaritam, no kasdi asana na bartag. Ay wam, bareng denggan na ka. Namin adun ngay naramid ko da itamaray. Ang awan latta. Nauma akong. Santo la siguro agnakam no makaala iti sakit na. Gapo iti kaiinom na iti arak. Ay, unay lakit din aya. Parikot at talaga ti kasta. Nasa umon maray. Sige, tainak aglaba iti waig. Inak man labaan dagiti pinadanuman ni Badong. Tanukas ta mabarbartag. Di na mapuutan a padanuman ti kalsun na. Na yan. Nala, ingkang arudan maray. Asino tinulaing? Takistungak! Hey! Asino ti adatulang na? Umay man di tayo ta pagpraktisa ka pagdandanugan. Hey, batingting! Ano? Umay ka di tayo, tagpinadas naman. Malalaki na ito'y. Hanakas laking ka. Nga ibaag mo ti ipos mo no makita ti balonit ni bakit mo. Hey! Batingting! Angkal, itata ba daw, nabartak manay. Naggapoy jay daya. Sapay agririyaw, anya ngay taramida Ayabam dagiti tanaw na daduma. Sa likaw kawanyo. Magna kayo itilaaw ta magnaak iti daya. Apaman nga sinagtayan, agsinyasak. Daropin tayo. Baludin tayo man. Sa ta itulod iji balay ka. Ay agawaan tayo ta mga ano da madunor na tao. Madagdagaw, sangkay. Apayan, inan ano yun ni Badong ka? Pinunguyo mo tan. Wala na. Iti kasta, sana makabarsak iti taaw. Agubur mo't ngamin. Ay, Salbag kayaw. Hey. Ukarkaran dak. Tagpinadas na yaw. Uray amin kayaw. Pagririgpunan kayaw. Warwaran dak. Ukarkaran dak. Ilukat mo tiri daw marito yan. Ta sarak mi ni pari ba daw? ay, sige, Kapitan. Ay, sige, ipaidayulatan dito salas, Kapitan. Sige tagsubli tayo na dyan barangay hall kakadwa. Ay, agyaman na kada kayo amain. Awan ang yaman na baray. Sige, ikamin. Binalod yung gayam ni Kabadaong. Wain kagawad. Amangan ngamin no makadangran. Agubur mo't ngamin. Ay, makapasuron da dyan pari Badong. Parikot. Bartek kan gulot yan muna. Ay, sus! arayatan na kamay. Sus! Tulungan na kamay. Ay, sus. Ay, anyat na pasamak, maray! Ni Badong ka!
Ay, sos. Iyay! Ay, sus! Ay, alak warog! Ika gayap iti kadwata ang mangyaon ka ni pare ba daw? Wanang kail, madagdagaos, inakaw. Sa dinuti ayan na. Ijay, Kapitan! Iso na ijay nakapaklag! Ay, badang! Si Bibiang kakadipay! Sumungbat ka no si Bibiang kapay! Napiyag pa! Ala! Kunak numabalo akaun! Ay, bumaba kang kail. Ha? Kalutan tayo man ni Tata Badaw. Sa atay iguyod na ipangataw. Anya nga'y badaw, nausawan kan? Ay, nasakit ti bagbagay tuyang. Natukol sa amin ti bukot kan. Jak maikot iti ima, kinsakak. Ay, ilugan yun ko raw. Tayo panyo di ospital ni pare ba daw? Sige, ilugan na kayo, Tata Badaw. Aglugan ka matin ang marituyang. Takadwam ni pare ba daw? Tayo panyo di ospital. Ay, uwan, Kapitan! Katagyaman ako nay! Sige, intay yung arudan ni ospital. Ay, day tuyang tayo bagbagak ba na? Ibagbagam nga. Anya day ka? Nadisgrasya ni pare Badong Ha? Ay, kasano ti pan nakadisgrasya na? Natinag ije kabiti ta na bartag. Ay, Iso nga yung pandakwaro kan marituyang ije ospital. ay, sos. Yes. Sapay la kumatag na kaman iti kasta na pasamak kan kuana. Kat saanen nga uminom iti arak. Damag kumot ayawid da ni kabadong ita, Kapitan. Nakadamaga. Ni Kuarog, limabas itay ditoy. Ay, agnakamat siguro na dya ataaw. Sapay la kumaa, Kapitan. Sino ti masabat ko? Sabali mo ti pagnana. Na. Ay, apay ngay. Sabali ti pagnana kat iwas-iwas na ti ima na. Sino dito? Pare, apakas lamas daw ka, makasabat ka niya. Sika? Di ka nabigbig ka sabalin ti pandagnam. Way, insak na ito'y pare. Naalak na ito, iti panakatindag ka. So, asa balay, iti pandag na. Kate, uminom kan tupay? Ay, saan nun, pare? Nariga tayo. Ang mga no saan lada ito, iti maghanap ka, pare. Ay, una yan, Tata Badong. Awan ngami tinasaya at nga itden ti ara. No nalabas, pakalangan iti sakit kan an-an na yan. Malaksid agastos, ilumlum na ka iti rika. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, VJ Paklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, June Rebotazo. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kenday toy nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangay. Kapitan Inteng! Nay, Maray, adamanin parcel mo Saan ko ako kwaday tamare? Para ken ni Marituyang. Inal daw ti sumangpet a parcel na Wen nga rod Sapay dito'y nga rod tersinak ti pangikir-ofan da. Kat sikat agbayad. Kanya ngay. Imbang nubayadan na kan ka. Ay inas kan labayadan na Nay,
Anya nga taday ta in-order na. Jackman amaw. Agkulog-kulog mo'y. Nalagaan, wano nadagsan. Medyo nadagsan. Ay, ang mga nukaldero. Mahilig ni Marituyang nga agkolektar iti kaldero kahit. Ay, agungat tumanan ni Badungnan. Ay, pagbayad naman ng sweldo nila kainan. Papanam na natuyang. Mapan kuman alaan di parcel ko di tatersina ni Marikwanang. Ala, ket no pag-iistoryaan da ka dita. Anya, siya, apay kumaapag-istoryaan dak ngay. Naimot ka kanaw. Naimot a kaya mo. Saan naimot ti imbagada, Chip? Anya ngay nga raw. Pangit abakit kunada. Ha? Naimot kunada. Pangit kunada. Aguray kayo man. Anya talaga ti bagbagada may papankanyak. Lawlawagin nyo man. Naimot ka kano nga raod. Pangit ka kano. Asinaw tinagkunaan na imuta. Nangag ko nga istoryahan dagiti babae amap-mapandita tersina ni kagawad kuanang. Ni Kapitana Banang, kan kagawad kuanang timang istorya apangit ka kanaw na natuyang. Kasta? Imarmarites da kaun, oray dagiti kukumaray. Ha? Payman? Ha? Ay sos, alang ka John. Aglalaban dan ga po iti imbagam. Pudnumat. Nasaya at magtimay kan. Tao may mualaan ti parcel mo, Marituyang. Imbag ka pa'y Marituyang. Kanayon nga adda sumangsang peta parcel mo. Ha? Makaung-ungot. Nay, apa yun, Mare? Isumot lagayam adumakdakkel dagita abot ti agong mo, Marituyang. Ala, iyawak yaw day ta parcel kaw Marikwanang tagawid akaw. Aday ta, medyo nadagsan. Maawit mau. Pagchis-chismisan dak gaya ma. Nay, nagkuna, Marituyang. Ada ayamot is-istoryaan may papankan ka. No adaman, Mare. Fake news dayta. Saan ka mamate? Ha? Di ta kayaw! Na, Mare! Bayadan pa'y mo't dayta! Mare! Nabanuga ka nagkarpintera. Nakaluto ka, Antuyang. Dandanain. Aginana ka pailaang dita. Nay, anya maninday to'y nakaparabaw dito'y lamisaan. Parcel mo maninday tayo? Wan, di mo sagsagidan. Jak pa'y nalukatan dayta. Ayun na yan. Nagadon, ti simbang pa ta parcel mo. Isulat ti pangigas-gastusa mo ni ti sweldo. Kat nagrigat tagtrabaho. Maudi daytan nga order ko. Di mo mga rudos o saran dagiti orderan. Sapay nagngingina. Usarag ita dayta. Kasapulak unay dayta. Jay in-order mo apagkod-kod iti bukaw. Asag lilimaribaw. At dalang mo dita igay. Usaram ngamin Pagkod-kod lang iti bukaw. 5,000. Sa mga ron nga automatic. Ay na mausar ko dayta nga in-order ko badong. Amaw, nanya dayta. Anya day tayo? Anti-marites dayta. Anya? Itutok ko lang dayta kadagiti nalay ngag marites. Maikatan ti kinamarites da. Unay kat arorot kung kadagajay ang marites dito yung barangay. Unay siya kapitan marites da. saan mo amay kat dayta nga ugali dagiti tattao inteng. Amin asuli dito'y barangay tayo. Addalata dagiti marites. Agasem nga, marites dakit din asyak ti katarakyan a kapitan. Nga, di mo pa'y kayat. Punumot kit di Ay, no kakastaan na sasaya at abanag ti marites da. Ay, kat, mayat Kunak nga ron. Anasaya at abanag ti marites da. Saan adagiti makaperdi iti may sa ataaw. Dayta nga rod kait. So sika, di ka mapan makimarmarites dita. Ado, ti trabaho dito'y balay anaskin nga asikaswaan. Ay, jak aramiden dayta inteng. Kun may sa, asino ngay mat ti imarites ko dito barangay tayo.
Chip, kita mi nanatuyang, oh. Aw, anya day ta ipatpaturong mo kada kami, nanatuyang. Nakabutbutang. Kasla dakkel mo tapaltog. Ipadpadas ko lang daytoy in-order ka, ijay online. Ha? Ay, saan mo nga itutok kada kami, ana? Ang mga nupumtok day ta. Ay, Susan, makapatay daytoy. Ay, nanatuyang. Hmm. Ni John lang ti pang itutukam. Tanalay nga agparnwa iti istorya da ito yataaw. Ah, Ha? Isak man ang tinakita mo, Chip. Nanatuyang. Ni Chip Kwarog ti pang itutukam. para kadagi tinalaing agmaritis daytoy. Oh, makitam. Ni John tinalay nga agmarites. Uray sana pud na o imarmaritis na. Na, Ni Chip Kwarog ati pangusaram iti dayta nanatuyang. mabit lang. Tistingak man no talaga pang anti-marites daytoy. Tumaraytan John! Na, hay! Apay ating maray kayaw! Agsubli kayaw! Na, nakaadayudan. Pangitistingak ngay daytoy. Jak ammo, kapitan, no ape agumurgura ni Mari Tuyang kada kami kan ni Mari Banang. Ada siguro na aramid yung abasol, Anya kumangay ti basol may. Binayadak to pa je parcel na idiimbay na inala, adi na binayadan. Ay, medyo arsagid itan ni Marito yang tabumakbakit nga minay. Iso ano mabalain? Saan kayo nga agsasao iti maikontrakan ko na? Awam mo't malagip mi ngay bagbagami kontrakan ko na. Mamuyo mo tindag iti Marites ita panawan. Oras sa dinukit, agwaras dagiti imarites da. Adan tusurukin kurang na pa yan ti imarites da. Kasta siguro tinapasama ka. Asino nga tangay tinangidandanon kan kuha na iti kamali nga impormasyon. Antay! Nay, apay kwarog, agal-al-al kamad. Apay, kinamat na katibakad. Numay dito yung ninanatuyang. Ibagam nga awanak dito yung balayo Kabuteng mo ni Marituyang? Aday gam na da kalapaltawg. Intutok na kada kamay. Iso nga intarayan may. Na, apay ngay. Ibagbaga namat nga antay maritis ka no dahi jay. Nakamamak. Intutok na kan ka. Ay, nuadabala na. Ay, kasanun ngay. Hinday tangarod antay. Armas samot dahi jay. Anwan na nga taday jay ngay. Armas na Pumatayan ni nanatuyang. Kagawad, no makita yun ni nanatuyang, tumaray kayo at agos. Tapay! Adda armas na. Anya nga armas! Basta armas. Makapatay day jay nga armas. Kasla paltog. Ay, sus! Siguro, adda bala day jay. Ay na, no armas akit nas kanamamon ni Kapitan Dayta. Ipapulis tayo kid din Kasanon nga no umay dito tersenak. Di abugam. Delikado. Nakabut-buting day jay tao. Nay, nakaul-uli magkaita, tuya. Pampanunutek nga raw. No pangipadasak daytoy in-order ko ijay online nga anti-marites. Mamati ka mo't iti dayta. Sapay nagngina. Sayang lang dayta, pinagbayad mo dita. Padasagsakan ka. Ay, di mo raramidan dayta, tuya. Sa anak ang mahilig ngagmarites. Padasik lang mo. Ni. Ay, di mo ipaturong kanyak dayta. Mabiit lang mo. Ay, una yan. Makasisirap tilawag na. Ay sus, di ka aglisi. Tatamaan na kaday tilawag na. Kasi lamay ang laklako iti puto. San samot nga epektibo? Ayawan. Defective dayta, tuya. Sayang ti kwarta. Ay maminsan man pay. Pot. Kunana, mate. Badang. Ay, sige man pa'y tuya. Ipaturong mo man pa'y kanya. Mayat mo tirik na. Ay saus! Apay ngay! Takastamot tante panagsaum! Ay, nagpangi ka, bakit? Agsakisay ka, mamek. Umay katagmikap ka. Ay, Badang! Ay, nagbalin ka mo to na bakla. Ay, tanda ka!
Bangag mo day japok ka, kwaraw. Ni nanatuyang dayjay. Agpapaarayat, Mike. Apay nga ta. Ingkay arayatan na. Awan mo't asok nga gapo di tabalay da. Awan ti uram. Ingkakit din. Kitaam nanyat mapaspasamak. Ay, nagwapo ka mo, Ten. Apay na. Nanatuyang. Kanya ti mapaspasa na kinilata daw. Ay, so nga ron nga papaarayat ha, kwaraw. Nagpaldamot tayo. Ay, arayatan na kami, kwaraw ka. Kanya ngay nga rin ti maramida. Impaturong ko lang kan kwa na da ito in-order ko ijay online. Kastamot tan pinagbalinan na. Ay. Saan mo patpaturong kanyak day tanan na tuyang? Ang mga numapindot mau. Kat may pahadakin itataba daw. Nagawid akman lang ay. Ay, kunak no arayatan na kamay, kwaraw. Ay, inak ibaga kini Uncle Kaw. Ison ti mga rayat kada kayaw. Kasano nga arayatan kayaw? Isublim ni badung ko iti sigod a kinatao na, kapitan. Sika man. Inan-anong nga men? Impaturong ko laang matday ti ginatang ko nga antay marites ken kwa na. Ha? Kastoy na Ay, di mo ipaturong ka ka. Kayat mo ayang agbalinak mat abakla at chismosa. Di lang nga men ang kagat-gatangan. Para laang kumakadagiti ko kumarik at chismosa da itaw. Naatairaman mo pa ni Banang. Kay dadadaulan da gayam. Nagadotin na sagap ko at chismis ti takaroba. Hi! Asino da ito apogay? Ay, siya ti kapitan ditoy. Kabuteng nakta dumanugak. Ha? In fairness, pogi a kapitan. Ay, kapitan. Ay, sana mabalay ngagnanayo na kasta ni badung kaw. Basol mo. Anya ngay tiaramida, kapitan. O anya? Rogi ako, tag-istorya ka nagiti imaritis da kanya. Marita. Ipadasong may paturong kan kwa na day taginatang mo. Tabarang agsublit ti sigod akatatao na. Aywan anya. Anya ti mapaspasa kanya kaon. Ay na, mayatan, kapitan. Nagsublin iti sigod ni Badunggaw. Sanan abakla. Apay tuyang. Anya ti napasamak. Anya ti raramidan ni parinteng. May kami man nag-istambay dito tersinam kagawad. Ay, balbalagan kayo, adwa. Saan kayo nga umayag marites dito tersena? May kami lang matag-istambay. Da kayon sa kanukat, tagiwarwaras ka dagiti is istorya. Di chip ko arug ah. Daitaman ti ko nakin ka, John. Siyak man ti pabasulang. Talaga mo ta sika? Sika ah. Tila yung bagbagam kininana tuyang. Iso agim mura kada antik banang kani kagawad kwanang. Da kayo gayam takin basol, no api agimura ni Marituyang kada kamay. No daduma, nagmayat gayam ti agistorya iti sana pud now. Makita yo day tangaramid yaw. Limal lalakyan kayo, ngam naglaing kayo nga giwaras iti kamali adamag. Pinadas mi lang mat kagawad. Na minsan lang mat dayjay. Tuyang. Ayan na nga, jay antay maritis maw. Ay, awanon. Nang ipanam ngay. Mayat day jay kay. Ay, saan? Kadagiti amin nga in-order ka. Dayjay ti saan anasaya at anagatang kaw. Ha? Sayang laang jay imbayad kaw. Naimbagkit di tanagsubling tabusis mo. Saan kan abakla? Kay, imbel lang man. Wan, saan mo nabirukan? Ay, jak pa'y gayam na bayadan dayjay kini Marikwanang. Yung kabayadan na. Kababain, Mike. Sigay, tainak nga rod bayadan na. Apay kwaro. Kaano kayo pa nagbalin at chismoso? Ha? Uncle. Ay, dinggan nyo man analaing dagiti manggagyaw. Kandi yung man kisayan, kanayunan. Uncle. Nakita yan. Nagginuran daan tim kan kagawad ko nang. Kani nanam atuyang.
Gapo iti indandano nyo akamali na impormasyon. Nay, marikwanang. Anya day taluklok atam? Daytoy man parcel ko, Maray. Ay, nag-order ka? Wen. Anya ngay day ta in-order mo? Nay, nagadumat ti balkot na. No, adda antay Marites. Adamot antay baa, Maray. Ha? At nagaya man ti kasta. Kukumaray! Ha? Ay, mga no awit mo dyan antay maritis mo, marituyang. Ay, di mo usarin ka na kami day ta, Saan maray? Imayak tabayadak jay utang ko kin ni Maray ko anang aparsel. Ay, wen, bayada mon, Maray. Kunak no nalipata maon. Ken, marituyang, di mo ko maibaga aperperjanda ka. Kasaan mimot nga aramid day ta? Ay, Unmet nga men, marituyang. No anyaman ti saan mi akayat nga ugalem. Ibagami iti sangwanam. Saan mi nga istoryaan iti sabali a tao. kasta aya marikwanang. Ay katuan saan me nga ugali ti agimar marites itinuan niya laditan. Taam mo me, ama di ti kasta. Agbayad ka nga ruden Maray. Wen maray! Ay nanatoyang. Narigat ngamin no amin amangag mo kat patyam. Aday tamatan ti pagsaksakitan kinakam mo. Ala sige! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Junred. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon. Agyaman ka na itingkay panagdangan.